Kai, hello Bray. Baruka Bray. Bebas Bray. Bray, kita coba main solo rank ya. Gimana nih hasilnya, kita cekidot Bray. Let's go nih, solo rank. Soalnya pack squadnya gak tahu pada kemana. Lagi cuti kayaknya. Wah, hawar nih. Nice. Dengan senang hati. Oke, dengan senang hati. Waduh. Kita band apa, Bray? Oh, itu udah di band. Band apa ya, Bray? Oh, Cecil. Oke, padahal gue mau pakai Cecil tadi. Oke, kasih Cecil aja. Kita ikutin aja, Bray. Api pertarungan tidak akan pernah padam. Di mana targetku? Sihirku mengalir Fafale di band. Kegura. 17 pertandingan. I don't know. Aku adalah Yin dan Aku adalah Yang. berubah apapun yang terjadi. Coba pakai ini, Bray. Gablek. Kalau kita pakai ini Nana. Oke, Nana rek Nana. Nah, dikasih Bray, kasih Nana Bray. Kemenangan sudah di depan mata. Aku akan mengkhianati dunia daripada membiarkanku dikhianati olehnya. Oke, siap. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Rek. Jangan gua MM. Ya, apa dong? Ini gak pakai MM, Gak ada yang pakai. Oh, dia pakai MM. MM aja S3. Oke, gaskeun. Gaskeun Mamang. Oh, Siapa yang harus kubunuh? Asyaha we itu. Tuan, apa perintahmu? Funny. Rugby. Bener rugby tadi. Aldos. Wow. Ya, Popol. Role telah diisi oleh player. Nice, like dulu biar gak salah. Gaskeun Bray, lawannya si Pani nih Bray. Ini kan role telah diisi sempurna. Nice tuh. Pada nge-lag kan? Lag. Oke, grafiknya lumayan mantap lah. Kagak pada egois gitu. Mantap. Tinggal lihat di zona perang. GLX gak tahu ini emang Jepang gini TGR sama Aero. Lain bukan motor Bray, Aero nih ya. Aero. Indonesia, IT Vietnam, Indonesia, USA nya. Tadi tinggana ting mana itu tah lemburan teh. Mapol. Hah? Mapol di kalem ya apa. Oke, let's go. Mau 2 mm Bray tanpa tang, betul mah tanpa tang. Si Kuproy ini juga na ya. Kuproy. Gas ah. Si Pai Ican masuk. Oh, si Gana jauh menurut Bray. Nge-lag di Gana mah. Welcome to Mobile Legends. Welcome back to Mobile Legends. Kita main solo rank. Let's go. All troops deployed. Oh, deploy. Oke. Request backup.
Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kan popoing kan. Wait bro. Request backup. I know. Wait. Mamang, rekaman mang. Kaluhur mang. Gaskeun mang itu mang. Aduh bala didinya mang. Anjing kabura. Numput didinya. First blood. Kan. Dia tadi mau kemana sih ke depan? Kau jagain kok. Jagain. Wow. Kan. Rusuk kan. Ya, kok jadi kucing. Request backup. Initiate retreat. Santuy aja mamang, santuy ya. An ally Lah, has kok been mati? initiated. Pecahan di antara tim ini. Nice. Turtle bos. Attack the turtle. Ayo. Initiate retreat. Oh retreat. An ally has Kan been bingung. slain. Wah dia kalah lagi bray. Ini Pani belum keluar tapi udah 4-0. Nice game. Oke. Wah, Kaguroy sakit banget lah. Entar lu Kaguroy. Meninggal. The enemy has slain the turtle. Belum sakit, bray. Lah, Pani jancu. Apakah kita harus bagaimana? Kita harus gimana? Gak tahu lah. Launch attack. Initiate retreat. An enemy has been slain. Nice lah. Initiate retreat. Pecah telur juga rupanya. Di atas si An gengweng. ally has been slain. Apa yang akan terjadi? Wah, Enemy double kill. udah kondusif, bray. Kita di geng-geng enggak. Buset dah. Mati lu. Bisa main MM gak bang ya? Udah mulai Sorry. rasis. Udah mulai menyalahkan. Bisa gak jarak nggak tuh? Pasti kali distancing, bray. Takut covid dah. Initiate retreat. Oke bang, aku serahin ke kamu lagi bang. Ini Ally bang. has been slain. Itu na kecaduk wae janggal teh bray. Need assistance. Gitu bantuan. Mid tank. Sekarang tanknya diserahin. Initiate retreat. Oke lah mid mah aman lah. Sok aja bantu yang lain. Atas tuh tank. Tank atas tank. Tank atas tank. Spree. Nge-lag bray. Our turret has Wah. been destroyed. You have been slain. Nge-lag bray itu mah bray. Our turret is under attack. Udah makalah lag deh mantap ya. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Enemy double kill. Ini tuh pak. Gak meninggoy bray. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. You have Nice. been slain.
Dia punya Our flame inhibitor shot. turret is under attack. Lah kambing. Our Mulai turret has been destroyed. muncul kata-kata hewan gak jelas. Sinyal PA. Our inhibitor turret is under attack. Alah bray. Our inhibitor turret is under attack. The enemy has slain Lord. Oke Lord. Apa? Cuman di baralik teh. Initiate retreat. Wah jungle kita Our kenapa inhibitor tuh? turret is under attack. Initiate retreat. An ally has been slain. Initiate retreat. Nice Turret has Franco. been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. Kok gak kena ya? Kok jadi Our kucing? inhibitor turret is under attack. Has been destroyed. Wah itu kenapa? Enemy unstoppable. Ah, Our inhibitor turret is under attack. Our base is under attack. Nonton aja bray Our lah. turret has been destroyed. Cepet bray, cuma 10 menit bray. Mantap. An enemy has been slain. Request backup. An ally has been slain. Double kill. Tuh Our ngelag ya. turret has been destroyed. Beware of ambush. Itu dapat deket tuh nggak kena sayang. Our base is under attack. Launch attack. Krip jancuk, krip jancuk. Aduh. Tahan dulu, nunggu gua late game. Oke. Late gamenya menit berapa bang? Jangan maju dong bang. Jangan kesendirian bang. Kan. Initiate retreat. Dapat tepatnya. An ally has been slain. Launch attack. Enemy double kill. Nah, itu yang dibaca. Sakit An anjing. ally is under attack. Cing tuh ngelag atuh. Oh ya, ngelag anjing. Kalah bray. Defeat. Dipit bray. Ternyata solo rank epic masih mengerikan. Coklat guys, mantap ini mah. Nice, mantap Ray. Oke, itu rasanya solo rank epic ya. Mantap bed. Pokoknya malah pokoknya mah gerah bed. Inilah hasil dari pertempuran epic terepik. Oke bye, thank you bye sudah menonton kekalahan kita. Malai toloin bego. Oh Malai, kirain gua US. Sorry US.
Oke Bray, see you next video dan selamat menonton kekalahan si Bray. Jangan lupa di edit deh seperti biasa si Bray. Oke, bye bye.